Hello guys, once again welcome back to Fresh Talk. Today by God's grace, we are here. We are so blessed because God has granted us an opportunity to celebrate such a beautiful day. So I really thanks to Mr. Kimin Kam for this camera, and secondly thanks to Pastor Daniel for inviting me for today's camera. Hello viewers, suna taga sabam za anigo pastor da namai harakan gya beze kana anui long timing e silver julbi driver presbyter rang ludre sida za ai ja harakan gya dle ba haim nandu chile ai ga wanga changlam ta do pastor za pang ko kaning me plungang ko sai nei me padu si brasam namai silver jubli ngau lu beze kana padu si brasam sai ranga suna panga pi pe dle taina nang do hele roja nang zido rangai nang ta te tak sebe la na nangu introduction te lu ja nang kaning ta sai lo Sisana po hiza do agum sa hai na ma so ge miluilia gai che jabam ra hange hiza to ga bi signa ai ga ni kang pe zilang do mi si sandle gum za aziza reverend silung bam pen me chuna rebak presbytery go senior secretary ta ina chuna pung jabam le dan mai ani go silver jubilee wangchang na bhang zigna ani na hai na guis bam ba namai ai ge mi na ke na guis la mui Jadi sudu wang ni za wang sang nak ramai plan la mui le sudu ai gan ni te bena wang rang alu bezi kena ai bena tu misi da zai raja tu misi dele kasi beza ai na rang ai dele. So nang ko pastor te chu beje ting kom dai ki di me jana ting kom dai ki kana pastor te me ka se ba ani go bi bar sang ma me IP me chi nei dire chi da nang ale ro ja rang alo. Suna ine te beza pastoral ministry ke ting kom minge suna running te chla mui da 2015 kena achu Professor Hangga pegalu je appointed galu je 2018 kumga chu ordination pegalu je chuna I full fledged changje tingkum kana running chuna pastoral ministry ge I teu salam idle. Okay, mesti da nang na hang pi pe bzi kana pe nang ta te ja so nei bi tam ran hina man dele. Mesti sanda. Aja, ay sakal da pak ma sakal founding leader ta Reverend Presbytery let barangga ni Reverend Pagana let Reverend Bingan dan Kona first convener na ibu ma dan Miguel Amay wangga kuida let Reverend Samuel Palmer first moderator Reverend Presbytery ay Samsung Peter Kona first executive secretary of Presbytery. Harakian amat simple, pakai benar. Reverend Aram Sema, Kosongga. Harakian amat simple, ham dari ramban pama. Kosongga, ini pau. Silver Jubilee of the Presbytery for God's glory. Amen.
रिवेन मॉडरेटर हम लोग का बीच में सिनोड मॉडरेटर रिवेन इंचाबुइंग है सिनोड का नाम सभी ग्रीटिंग्स दे सकता है तभी भी एक तो प्रेतरी का आदमी है बोल के मेरा तरफ से कचारी ट्राइब्स इनका नाम से इनरीबाग प्रेतरी सिल्वर जुबली को हम सलाम देता है। तो आप लोग का मुख देख के बहुत खुशी है आज इसी तरह से जुबली मना सकता है बोल के आप लोग ऊपर में और परमेश्वर के ऊपर में हम खुशी का बात जनाता है। ऐसे दुकानदार में हम लोग का सेलिब्रेशन क्यों मनाने सकने के लिए हम आशा करता है। थैंक यू सो मच मॉडरेटर से Thank you jativedat da ja palai ja nai ja gdu i wife gdu pulong kai ja bam pele sida ja nang na mai kan tu be ngau lu bi kana nang si lo le ben no mai le sida ja nang kan ning be nang lung ga dai gum je kana ngau lu de se ben ning be sa ani go bi bas ma so ka sai na share de lo rai lang ge ani lui ga ja kan dam pe thingong zu to de lam ja na na mai drai bak presbytery go silver jubilee Mira ngolup zegna misui kandi bidle azizna pohewing SK zakuda zai ina chuna daibak Presbyterian Youth Fellowship go Silver Jubilee Secretary changjala mui ozegna mai aiga daibak Presbytery go Silver Jubilee anga ido camera te loja anui go camera ja kan chibe ka bzigna ina cheuja alam gina camera te luja video gumbe makana photo pataudi dibra me documentary hange duarang zigna mai aige wang chandle photographer ja yi experience marida desu wang dai rabe ndre bak presbytery naria go Jubilee gleja anai rolu ja photograph ibe makanya video clip ibra me anaya theule sebija rangai lamile na ja aiga viewer te subam leina comments lete welo I so ne ira be ra jena kitse welo rangai lo sebija hai manap so ge rangai po ge wangai lu ja nung ni sui lo le sida ja nung sui ibra sam jai na nung ni chu introduce te lang kalo ani views te ja bam me nung ni chu le si ma puda si je na Drai bang puinunggo chairperson da ija jana ya go secretary puidu lamui an mind drai bang presbytery kum kai min Jubilee pibang ne be chu na na mai Jubilee wang bang lo be ne mi sui sang na za ai gum za Jubilee hanga program do tlewa za bam le su beti be hai ni nam nang chang na bam na le su ra kan ya be na sam kui na rang gum za ting ngok kan ya be ting kum ka che be za mai ra sam i sa pe ne do mi so nga sa pa kai ana na mai ani ya Jubilee wang ma ya ma du kam za nam ka za i za nin du ra ngang lo be na mi sui sang na za hai mi nam na ne zan za za ai po Jubilee za ngau ra hanga na wang le gum za ai na mi sui za an mai ani Jubilee za ni ru za bam le ai bram le ni za du ra kan yab je na de le zai ai ya ta te wang le ni ge na ria go choir me bau nu du zai speaker pe sam i be sa pe nu du an yang mi so nga sam i be sa pa ka be za mai ra kan ya ben re ba presbytery da ga la le ka che be se chi lu be se gi na mi sui za ra su du to za bam le mi sui sang le okay na simuna da chere sido ani go views te jam da ngai ji le chi ne le ngai ji do rangai lo le lo ja to ram ko me se ram do rangai lo azi na i wang nong lan ram da za na re ba presbytery Yeah.
cho làm sẽ năng gì nè lai song ok mình suy ra năng này nè phải pi tê bị gì cái nè suy sang ba bây giờ ngay ta tê cũng bây giờ ra này nào bây giờ suy bị tê tao không gặp đấy hello kameraman Swida nong nido kulumda aga pimram line do jana aga nu composilang do dum Swida anu indre bak presbytery go silver jubilee ge idu ex moderator sangja apo go celebration tepya idu part changara hangang ol object na meswe ke sang project na aga wangra chang lakja ba madu nang nu ke pimram line do ai ka ngoba ga na apo go celebration ge puina ke sang dai ka na tại cái sản phẩm mà ra nuôi này ra pa ra bùi nung làm cái đó pa delegate ra ngoài câu đấy thì đó ra pa lấy ra pa căn ninh bạn nó mai căn tụi làm ra nó cái kim nó ngon này chúng nó chẳng là cái gì nó nuôi ngon lục gì năng nó năng xí lâu đấy gì năng xí bây giờ làm gì cái này là nuôi cái views mà tôi ra bám này views tôi ra bám số cái chỉ tới两tới rồi na mai ga mi suy sang na le mai tnai mi pui ngau nei ngau lak sa de re ma sai rim na ta kam di be za na mai tnai mi pui anu yang ngau lu bi je ne mi pung kri me ngau lu bi je ne mi suy sang nei po ling su kwang za su mai za ngau lu za pe ping ye di za pe bam ra de le so này ai nuôi cái views tôi ra bám lấy ra năng cái chính mà ta cái này cái năng gì lấy chi này lấy chi bây giờ cái năng năng làm gì vậy năng gì sẽ biết đấy anh cái views tôi detail tôi ra rằng rồi views tôi ra bám số cái arama en long kai zai azia ki dai lung lan ne me en long khai he suy ra năng na hàng cái pi pay bizina pay ra năng do apo ngô chang lo bizina pay ra haran na ai so ne nan tin do ti bizi bam rang cái pay haran ne hina ma dele pada kita belum kena pada je ini kita jauh angkut deh sudah jumpa kaning benda mai kanti ngau luk sini saya nak pada siapa tera dulu ni je Namai long kami le annual kam silver jubilee and di rang alu bisa rang ya kan le kecebe milung ka han maning so da age wong lum le ne rahin nam lulu se zo pada le kecebu ni zai le bakta be zering ke ma de le sini anu ko piu tu jumpa benda nang siap sini le nang jirai mak siap le sini ya ajida lungilem pame sunage I sinot pidule fuse lida sida itu padu dili kita tu wang kudrai namai wang bisa padu kalau wang sang lo lebih namai le sini sini kena namai kan tu bisa entah kum tapi ini siapa yang nak kacau ni kita malu aji ya ngopi beten na enong kaida ya na
ปล่อยปัสเบรกก็ไอ้กันดิบก็วางนู่นมีลงวางสั่งซีสั่งนะทราบรำดูสั่งมีสั่งแต่ไอ้กันดิบแกสั่งเดี๋ยวจะวางไหมรถเดี๋ยววางไหมจะรันนั่งเจดอกบีมีซีสั่งแต่เลยนะทิ้งเกมรำดูกลมรำดูทิ้งเกมมีสั่งทิ้งเกมบีอันนี้บอมรำมาสั่งเล่นดูมีลงวางสั่งเลยไอ้กันดิบแกบอมหนุนเลยซีจ้ะมันก็ว่ากันได้ไหมดู first time จะ introduce เลยอีน่า introduce ส่วนอะไรการนั้นดู introduce ไปยังไม่ได้ชิดเลยนั่งดูทำไมดูแต่การแค่แต่ก็ตามนี้นั่งหนุ่มตั้งไม่จังมองไม่อีไม่ใช่ไม่กระเซ็บแต่อาศิเนี่ยอีเจก็หลักไปได้มั้ยนะใจไหนเนี่ยก็คุ้มนะใจI get fresh talkกูปั๊มปุ๊บเลยจะกังสิงก็ได้จนไม่ที่ไหนกูแกนี่ไรวักเพรสบิทรีกูสุยเว่ซิลเวอร์จูบลิงก็รู้เจกันเนี่ยอีกันดูยังมาดูแต่กูมาเลยสุดดูน้ำไม่แกสุยเว่จูบลิงก็รู้เจกันเนี่ยอีแกเลยใจเนี่ยอันดูแกมาดูแต่มาเลยสุดดูน้ำไม่แต่แกรู้มิสุยกิสังกจิงแม่ซ้ำดำเบตักใจเนี่ยกจิงแม่ได้กุมใจซีชันเตยมีกจิงแม่น้ำไม่เนี่ย first experience เดี๋ยวแกรู้มิสุยสังใจเนี่ยจังถ้าส่วนลงหางไปแกไอ้กุมแม่เดี๋ยวเราหางแกมีดาวแกมากีเบมีเงาลูใจเนี่ยจีดูเลยกจิงแม่กี่มันเนี่ยไอ้พวกซิลเวอร์จูบลีใจเงาหลักจะปุ่นกริ่งเบตักคำดีใจเนี่ยวังในสุดปะเท้าเสียบเจกันเนี่ยวังหลักซิลเวอร์จูบลีแต่เงาลูเจกันเนี่ยอีดูสุยสังเลยกจิงแม่รังไงเลยโอเคเนี่ยมิสเตอร์นั่งน้ำมันดีวังอะไรหลังเลยก็เสียดายชีวิตนั่งน้ำมันดีแต่ใครไปแค่นั่งลงตัวก็สระลงเลยชีวิตนั่งมากุ้งวงได้สู้แต่จะบังดังนั่นหนูยิ่งไงยิ่งมาลงมากุ้งหังได้ดีไซน์เนี่ยหังได้ดีไซน์นั่นเนี่ยคันดีดีแค่ยี่ regular แต่ผมเลยแบบเต็มหน้าโซ่กันรังเลยโอเคแต่ว่าไม่ได้สั่งเลยนั่งพี่ไปจีนั่งสีดาThank you guys for watching our videos. Hope you may enjoy a lot by watching this video. So please never forget to subscribe our channel for more updates and on your bell icon to get the updated videos. Share with your friend, like, comment.